Jin ngapa turunin kene, Cok? Aduh. Wah, kayak si Sun ketinggalan rombongan, Cok. Waduh, ngatur nemen pada ninggal Isun. Waduh, nemen, Cok. Kayak jagat alas mengkenen. Restoran beli ya. Apa mau? Woi. Ah. Lah apa? Woi. Kene ke. Kira siapa? Kita ke Jin, kang kurung ning batokan. Jin? Ya wis lah. No. Woi. Kene. Apa maning? Tapi pang kesuwun ning ira. Iya, sebagai tanda terima kasih Sun. Iya. Sun jaluk siji permintaan ning ira. Jaluk permintaan. Balik. Ini dia Jin kang ngupai permintaan. Ini mana jaluk permintaan? Isun ngupai siji permintaan ning ira. Masa cuma siji? Udah nemen. Wah, undung-undung ke depan. Wah, gila. Terus kayak beneran. Isun lagi kumpul nemen ya, Ken. Aduh. Kompongnya mangan. Ah, kemangan. Masa kumpul adus? Wes, mangan apa? Kenapa ya? Oh, kita lagi pengen pesan mangan ayam, Jin. Wes, kok dikit. Terawang dikit. Tak akan tempat kang paling enak. Wah, mantap tuh. Bet. Malah turu. Sorry. Aduh, kelapasan tuh. Turuku, bener go. Bener. Rawung-rawung kelapasan. Wes, yuk. Kamu dorong tempatnya. Kamu. Oh, Namanya kita, bener gini. tapi baca mantra dikit. Mantra pelawak. Mandra. Oh, kenal mandra kan penting, Jin. Oh, di dunia jin gak ada tipping. Wah, hebat tuh. Canggih ini dunia Jin yuk. Terus melu kita. Iya, Mantra makanan. iya. Gak beli beruk, jadi pecoran gitu. Wes, hitung. Hitung dah. 1, 2, 3. Sayang adik kakak. 1, 2, 3. Sayang semuanya. Ah, kalau numpang. Saya suka marahi. Ah, ya beli beruk ya, isu ya keceplosan. Sebenar. Oh iya. Mulai. 1, 2, 3. Oh, Kin sini kena maning, Jin. Iya sih. Iya. Oh, maning ketemu ya. Hutan maning. Salah. Mantra kurang siji. Magang gini ki. Bagian ulangi. Mantra kurang siji. Bener ping pira mantra iki? Papat. Iya. Oh. 1, 2, 3. Asas tiba. Tempat apa gini, Jin? Oke, tak pewero. Iya. Ken arane urban chicken. Iya. Ayam wong Cirebon je. Wah. Mantap lagi nih tempatnya. Iya, mantap lah. Wah, ya wis langsung maju bila isu Ayo. tumpung. Ayo. Wis. Apa maning? Betul. Isunya belum bisa maca. Lawang. Ayo. Selamat sore, selamat datang di Urban Chicken. Mau makan di sini atau dibungkus, Kak? Neng kene Siap. Untuk berapa orang? loro. Silakan. Wah, siap. Bukan tuh. Yuk. Tempat apa gini, Jin? Pokoknya wis enak, dijamin. Siran jagung kang enak-enak. Gini tuh, Neng kene toling ngendi. Sok. Silakan, Pak, menunya. Mau langsung pesen atau mau dipilih-pilih dulu, Pak? Pilih-pilih di situ. Oke, siap. Ntar panggil saya aja, nama saya Muklis, ada di sebelah sana, Kak. Iya, siap. Makasih, Kak. Iya. Sama-sama.
Kanan ke Jin. Merek maca undang-undang. Hish, Keder nemen Jin. aja keder tinggal pilih bae. Eman menue. Oh, rewel nemen. Mau gratis bae kok. Sekarang be Jin. Daripada keder ya. Sun pilih KB kang ana ning menu. Hish, mak nemen. Kae beli apa mau Waduh, sumpah wetenge. Kuat. Oh, dasarnya weteng karet ki. Mana wis nggak mesen be wis. Oh, Odit, 3 Odit. Mas. Rewel Sama saya ada nemen. yang saya bantu. Oke. Bagaimana Kak menu yang saya rekomendasikan tadi ayam guling? mungkin belah. Ken beki mesene ayam guling babak belur. Maningnya Itu rekomendasi itu the best di sini Kak. Ya box. maningnya pedesan ayam. Ya wis boleh lah. Ah, Daripada kempong lah. Kami di sini mau di upgrade atau mau di ini Kak? Kami ada tambahan 3.000 tuh dapat tahu tempe, telur dadar sama kerupuk. Bukan Jin. bae lah. Orang teman sudah di Jin tuh. Oh, cuman kowe irae. Wes, Mau nasi Be. mau pakai nasi dulu atau nasi biasa? nasi biasa be. Oke, pesanannya ada satu pedesan ayam sama ayam guling babak belur. Ya untuk minumannya Kak? Terus teh bruk be teh bruk. Udah berpikir dah. Iya, teh manis. Teh manis deh lah. Oke siap. Asal beli sebelah, isu nus kempong ah. Ada lagi untuk tambahannya? Wis lah, cukup ah. Saya ulang lagi, untuk minumnya ada es teh manis 2, ada ayam guling babak belur 1, sama 1 pedesan ayam. Oh iya. Pesanannya ditunggu 5-7 menit. Oh iya mantap. Siap. Mantap. Oke. Mantap, Pak. Sabar dikit. Baru aku ngisi-ngisin aku. Gelis, 7 menit sih. Kesandung gak anjuk. Wis, Be Jin lah. nang dikit. Suruh mangan be. Iya wis. A few moments later. Di gitu ketek kok. Sore. Wow. Wong siji minumnya loro. Sebentar ya Kak ya. Segar pisan Jin. Panganan ini Jin. Tuh. Terima kasih sudah menunggu Kak. Untuk pesanannya 1 pedesan ayam. Satunya lagi ada ayam guling babak belur. Ayam guling babak belur Kak. Pesannya selesai semua. Kalau ada bantuan atau sesuatu tadi panggil saya aja, nama saya Muklis di sebelah sana. Makasih Kak. Makanya ya. Iya ke. Mantap. Pangan di situ loh. Cok. Kempong aja. Wah, repot dogan. Wah, Jin. enak nemen tuh. Wah, jaluk sih. Temen mangan lah. Masa Jin minum mangan. Lah, jin kayak nggak weteng kayak kempong kayak teh bae sih. Mana mangan gue. Wah, bener ki. Waduh, udah Ah, mantap. Jin. Oh, jaluk. Jin. One eternity later. Ah, Wah, emang bener Jin. Urban chicken ki mantap boy. mantap. Aduh, sun ya Jin ya. Wah, Bayar mangan. sun. Bayar. Ayo. Bayarin ngiri Jin. Wah, sampai pan bayar. Bayarin ngiri gini. Susah. Pan balik tiket nih make kumban.